La emaklabhini kakhulu la kuma stadium kakhulu kuhlangana imimoya kakhulu ukhumbule ukuthi isimo salabantu ama artists anokwenza izinto nazo ukuthi bafuna phela ama customer ngithi Oh, yeah. bafuna abalandeli so nabo bagijima baye ngale kuma short left yabona mebaya ngale kuma short left abantu mekangena bangumsindo benzani ba provoke yile ipirit ahamba nazo so wena umntana womoya iyahamba nawe ku affect endleleni but uyogcina nawe so addicted yabona ukuhamba itedam kuyapi kasodonswa ile ipirit so thina sabantwana bomoya ingake esikhatini esiningi uma ungene phakathi kwe crowd kumele ubuye uhlambulule ubuye uhlambulule ukhiphe lama bad energy uhlambulula njani ikhona izinto holy ash isiqunga hlanganise nebisi wenza ibhavu itswayile igrof wenza ibhavu ithela ngamanzi abandayo ngamanzi abandayo ngamanzi abandayo sometimes ufuthe uthela uze iphume leyo nto leyo